Yazi ngezulu amen. Ngelinye ilanga lapha eThekwini nyaka ka2015 kwafika umakoti owayesuka endaweni yasoThongathi. Sase sethempelini lapha enkabeni yethu ukuthi lo makoti mayebika maNazaretha ngizocela umthandazo ukuba lapha ekhaya ngangiganele kulo. Kwahamba umyeni wami, kwahamba umama ozala umyeni wami, kwase khamba usise sasigane naye indoda eyodwa. Othi ke lo makoti sengaze ngabaleka ekhaya ngoba ngasala ngedwa mabehamba labantu emhlabeni. Kodwa njalo usithela kwenhlamvu yelanga baqhamuka laba abantu esangweni belandelana sebafa. Umama uhamba phambili bese kulandela umyeni wethu bese kuba yilona wokugcina esasigane naye. Othi ke ngabaleka sengihlala kithi ngoba into eyangibalekisa kade kungcono laba bantu bebefika ntambama behamba ekseni. Othi kodwa manje bagcina bengasahambi sebehlala khona nendlu abahlala kuyona sengayikhiya ngoba ubusuku nemini sebuyafana. Base sihamba sithatha umfundisi ungema siyothandaza. Mangabe kufika kwahlalwa ngaphandle. Wayesesondela lo makoti wavula isango kwangena kwachelwa. Base kuyachelwa wayesethi umfundisi akavule nalendle evalwe ekhiyiweyo. Othi ke lo makoti ngiyesaba ukuyivula lendle ngoba iyona le abahlala kuyo. Wathi hayi ingane yakwethu ivule kulungile manje sekufike ushembe. Wayeseyivula lo makoti indlu ngampela naba abantu bahlela umama esililini somama nansi lensizwa ihle ngapha. Inkonzo yakhe noma umthandazo wabanjwa abantu behlele eminyango besaba ungena endlini. Yathi mayiphela inkonzo kavuka nathi wayeseyabuza. Othi ke mfowethu ngoba kanisekho emhlabeni yini enixoshe ethuneni sithunywe ushembe. Ethi ke lensizwa cha mfundisi njengoba ubona sibuya silandelana sobathathu ngathi mangihamba emhlabeni ngafika ngaphikwe ezulwini nomndeni wakithi obaba nobabamkhulu bafike bangixosha bathi mina ngathatha ingane ngayigibeza pheko umakoti noma kankosikazi wabo. Othi ke buzayo kwenzeka kanjani lokho? Othi mina ngaphenduka ngangaloni iNazaretha kodwa ngesikhathi ngiganwa ngaganwa ilosise nengane yodwa sathandana njengamthole nalomntwana ngamlobola wagana lapha ekhaya. Ngokuhamba ke ngomsebenzi ngase ngihlangana nendaba kaShembe emazweni engangikuwo. Ngayithanda le ndaba kaShembe ngabuya nayo ngazoyitshala lapha emzini kaBaba. Othi mangabe sengiyitshalile bayithanda noma mewayithanda noma kodwa ongiganile wayithanda sase siyahamba siyokhonza kaShembe. Wathi masiphakathi nalolu hambo wayesethi umama ongizalayo mfana wami njengoba uganiwe nje uyazi ukuthi awukabi nayo umuntu oyokuzalela indlalifa. Awukabi nayo umuntu oyophatha umkhonto namzukwana ulele ngomhlanje obekwethungeni. Ngiyabona lapha kule nkonzo esingene kuyo mntanami imfundiso kaShembe inhle. Wathi kusafanele uganwe mntanami uthatha intombi eyofika lapha nekhaya izale inkosana noma umafunga sokanye ogwazi ithuna. Ethi ke lensizwa ngabe sengibuyele emuva ngaxoxa nalo ngiganileyo. Akazi abanankinga wangivumela wathi hayi kulungile baba. Mangabe besho njalo vele inhloso yokugana kwensizwa kusuke kukuvusa umuzi kayise. Basevuma lo makoti kwakuhle yakhetha lensizwa ebhentshini intombi ahambe ayilobola. Othi mangabe isilobolile bahlanganise eparadise kwabazinya ngezimbalwa zawushaya ekhaya. Ethi ke lensizwa inkinga yonakala ngesikhathi sekuthathwa lembuzi okuyiyona ebikumakoti emsama. Ngazi ke
noma thina amaNazaretha siyababika laba bagane emakithi noma lokho agcina umakoti ngembuzi eyayiphelezela inkomo yomqhoyiso uhlele emagcekeni akini njakazi umbike ethi ke lensizwa ngayithatha lembuzi wayesethi umama uyabona ke manje ngoba usuye emsamo lono yombike emsamo uhlambulukile uyihlambulukela izalukazi uwahlambulukela amakhehla uma umbika lo makoti ngoba ungene izintombi la ekhaya oshuthu uyena omdala uyothi mawufika emsamo bese uthi nangu unkosikazi omdala ethi ngampela lensizwa ngalilalela izwi likamama ngakwenza othi ngambika lo makoti lapha ekhaya akuphela ngasikhathi esingakanani ithi ngahlabeka ngase ngiyahamba emhlabeni imshiya lo makoti nenansuku ehlaza akakathola ingane leno kwathiwa uzofika izale lapha ekhaya ethi ngathi mangifika ngaliyana bengibuza baba ukuthi lokho engikwenzile ngithatha umakoti wabo ngoba lengane yangigana yayikhethwe yibo neinkomo engangiyilobole ngazo kwangeke ababa eyishiyile ngenziwe yini ngithatha ingane kade iganizo lo ngiyikhweze phezu kwankosikazi wethonga othi ke ngase ngithi umama kwathiwa hamba umlande othi ngithema ngimlandile umama wayesethi cha ngathanda indlela yakwaShembe noma intombi yakwaShembe kwathiwa uyilande leyo ngane sizoyibona okhuluma ngayo esiyagana kuqala esinesigcawu ngaphambi kwalokho khona egcekeni othi ke sasesihamba njengoba sahamba silandelana othi ke ngiboshelwe leli icala lokuthi ngaphambanisa ukukhuluma emsamo kwathi umuntu wabanesigcawu uqala ngamthatha ngamenza wokugcina kwathi lona okenesigcawu sokugcina ngamenza unkosikazi omdala ekhaya ngoba ngithi uyintombi othi ke ngiyacela ukuthi ningikhulumele nomkami afune imbuzi azongicelela intethelelo ngoba bathenga imbuzi ibe ntathu imbuzi ayocelela ngayo mina intethelelo ngobaba nobaba mkhulu imbuzi ayomukela ngalo uxolo lami bese kuba imbuzi acelela ngayo umama intethelelo nembuzi yokugeza lomntwana wabantu esamthwesa ijoke ayengahlangene nalikhona imizi maNazaretha yakhiwe ngaphezulu kwesisekelo samanga ngoba abantu besebenzisa ubuqili ngegama likaShembe bese kusala ingane ihlupheka njengoba silapha amaNazaretha zofuna uShembe indlela kaShembe indlela yeqiniso indlela kaShembe ifundisa umuntu indlela eya ezulwini kodwa zonke izinto ezenziwa umuntu mangabe sekholwa eziphambene nomthetho kaShembe akuzona ezikaShembe ethi ke lensizwa ngiyacela ke ningithethelele nawe mkami ungithethelele ayesethandaza amaNazaretha kwabongwa kwaphunywa kwahamba walungisa lo makoti njengocela komyeni wakhe lathethwa iqala ezulwini umbuze ngubuzayo lona wagana kini mzukwane ebikwe emsamo kwathiwani yena wabikwa noma uyagugu kugele egcekeni nje amathongo ayaxayo le ntombazane esiyaze yabambimbi lapha ekhaya yakwabani obaze sibikelwe ngayo egugela kuleli igceke yakabani zona lezingane oyizalayo kumkakho esafika lapha ekhaya wacaca wenza konke ngesikhathi esesina kwenzeka kanjani ukuthi ingane zakho iphume kanye nomkakho izogana naye ngoba kuneyingane namhlanje engalungelwa lutho noma zithi ziyaphi noma ishonaphi ishawa inkinga yodwa ngelanga wakuzophuma ngalunina yosina noma yogana ntambama ingane zakhishwe ekseni zafike zabuka isigcawu sikanina ezoma kusonga kusasa bathi lungena udwendo likanina nezingane zasisegcekeni zamukelwa ngenkomo yine nembuzi inye ngonina waso namhlanje ayilungelwa lutho ingane zami esigcawini esisodwa kanye nonina mzwane esina bese bayahamba abantu ethi umuntu ngiyahlupheka ingane zami ayilungelwa lutho mzukwane uphuma uyogana kwenzeka kanjani udengezile empepho elishiswe kabili ekseni nantambama kuzophuma wena uhamba nhluzwa yagana kanye nonini ingane pho lento esesenza amaNazaretha ivelaphi kuthiwa ngoba nakho unini uyaphelela aqale ekhishwe ingane aphuthunywe ngalesikhathi nje isuka ingane iphuma ihamba njalo izalukazi namakhehla zazi ukuthi igonqela umuntu oyedwa lapha ekhaya ozophuma yocaciswa ntambama mase ikhishwa nalezi ingane ibuya nini lona suke sephume yogana suke sephuma nani ngoba phela ingane mayikhishwa yakomalumina baphelekezeli
abahamba belapha yana eyofika imukelwe khona ngembuzi ngakusasa mase kwenziwe kwaphekwa bese benika uhlangothi abazobuya nalo malume bayo beze nalo lapha ezalwa khona ekuzoba ufakazi ukuthi cha njengoba ingane besihambisa ilahliwe kodwa uYesu uzamukela wayesebonga ngalomkhono ukuthi ubonga ukuthi nimkhulisela abantwana ziphambana nini inhlangothi kusazophuma uma wazo ntambama njalo le ndaba phambana nini sengathi uShembe ngasiza amaNazaretha akuhlupha isikhathi kodwa ngelinye ilanga lapha eThekwini kwako kwahlupheka intombazane ifundela uba ummeli ayuthola umsebenzi ithi lengane uma ithi yahamba lapha efesa khona yayifika abantu abafikayo kuyona ibone bebamba amakhala bonke bebheka izathulo ngaphansi bebhekane uthi kodwa make kwahlala yona bonke babehletha kusho lo sisi owengaloni Nazaretha othi lo sisi wahamba kubantu ababonayo bakhomba lokhuyana sahlangana ngelinye ilanga ngimtshela ngathi dadewethu okuye ebuhleni ukhona obasiza ebuhleni ogama lakhe luShembe unyalo lwezulu othi lo sisi engangisiza yini mina bhuti njengoba sengahlupheka kangaka ama qualifications enginawo kufanele ngabe ngikude ngempilo kodwa akakwenzeka nguthola umsebenzi nakhona njengoba ngihleli lapha eSignema nje ngiphila ngokudayisa ingubo kodwa ngifundile wayesehamba lo sise ebuhleni uthi ke maye sengixoxela wafika wanikelwa nyazini lwezulu wathi baba nginenkinga ka1 no2 no3 la selithunyazi kuyena unayo iningane wathi lo dadewethu yebo ingane ikhona kodwa ayiphilanga ithi inkosi yamaNazaretha mzukwana lomntwana umbeletha yini eyenzeka kuwe akaze lo sisi akhumbula lutho uthi uShembe ngani yami lapho hamba khona uma ngaba abantu bevala imlomo bevala amakhala bathi bezwani kuwe uthi lo sisi bathi basuke beziphunga lendle elikhona iphunga elimnamathelayo umuntu elehlula lonke uhlobo lweziqhole ekhona emhlabeni ngoba elinye liyagezeka kodwa leli lesila aligeziki uyabona lelothi waphikwa ubaba wakho usesuni sama wakho alidingi roll on alidingi insipho alidingi umthandazi kodwa alidingi hisopi kaShembe bese kubuya kuzohlala phansi abazali bakho bekhuluma indaba yakho ngoba noShembe uyosikhipha isibusiso kodwa uma kini noma komalume bakho ungagezwanga ukuthi wena waphikwa uyihle emhlabeni wathi akakuzala ayikho into yokulungela ayikho noma uShembe ngayikhipha ibusiso ngeke inamathela obuhamba nesiqalekiso sothi waphikwa umuntu okuzalayo uthi ke lo sisi yase echaza indaba ukuthi besuke bezwalela iphunga lendle ethi inkosi yamaNazaretha ngesikhathi mntana ubeletha kwenzakalani uthi lo sisi kangazi babuthi ngesikhathi ubeletha wahlinzwa noma wabeletha ngemvelo uthi ngabeletha ngemvelo uthi ngesikhathi umntwana umbeletha kwenzakalani lo sisi akakhumbuli ethi ke inkosi yamaNazaretha ngesikhathi ubeletha lo mntwana odokotela bephushisa bethi phusha kwathi mangabe umntwana kuwe esephumile esehle phansi kwase kwenzeka umshophi wena ngesikhathi ubeletha kanti uzothwayiletha at the same time uthi ngesikhathi ingane yami uthwayiletha ingane yakho yathi yaphendukela kwindle yadlayo nayisiyashona uthi ubona unephunga lendle mntana ingane yakhe inamathele kuwe yafidla indle yayiphume kuwena ubeletha kwakusho isilwane uShembe akekho futhi owayengamtshela lo yasisi leyo nkinga kodwa ngoba uShembe ubabona kude wayibona uShembe lento wayesemchazela wayesethi akanikele kanje ukuze elaphe ingane yakhe sengiyagcina lapha inkosi isebusa eyayizola kufika umakoti lapha nje phezulu uyonikela lo makoti uzophinda bhajadiswe mangabe nikela uthi wathi mayeqeda ukunikela lo makoti wayesebona imalasi eyibona kahle eyayiqotha kumzimba wonke inelonde emzimbeni eqeda ukunikela imalasi kayingene ethempelini kodwa uShembe ngoba uNkulunkulu
uyakwazi uthi mayethethe icala lakini ngaleyo ndlela lithetha ngayo vesele wena wedwa leyo nto uthi mawuxoxela abanye abantu bekuphikise ngoba bengezile kube beze kuwe uthi ke lo makoti esayibonile le malasi yayisimxaka lento uthi isho ukuthini uthi ke mayebuza kimi uthi mfowethu ngifisa ukwazi ukuthi ngenze njani selithela mina ngicela ukubuza kuwe ngoba ngafikelwa intshumayelo yendoda eyayinikele enkosini yamaNazaretha lapha esikhawini eyayisihluphekile kakhulu eyathi mayinikele othingweni iguqile phambi kothingo kwasekuqhamuka imalasi umvangeli lendoda lapha esontweni kwasekuqhamuka imalasi yaguqa ngapha yalala lapha eduze kwakhe yabeka idladla yayisibuka ushembe ithi inkosi yamaNazaretha awumvangeli yini lene seduze kwakho uthi umvangeli imalasi uthi ushembe mntana mishaya siphazamisa thina boshembe imalasi ayidingeke eduze kwethu thina boshembe ayishaye umvangeli ayikhiphe ayixoshe abuye ezenkosini ethi mayethu uyaguqa uyanikela iphinde ibuye lemalasi athi ushembe mvangeli wenze njani athi baba ngikhiphile athi aphuma ngaphandle athi ushembe kananzi imvangeli sikhona athi uthu uyayishaya umvangeli hayi ungayishaya athi ushembe ungayishaya imvangeli hamba esitolo ufike uthenga isinkwe esimhlophe bese ufike edokodweni lakho uthatha iplate lelo dlela kulo uyigcobela ibhotela lemalasi la isezu4 bese uyiphakela ihle ngoba ilambile wasukuma umvangeli uhamba uyacomplain ubheke esitolo izonikela kuthiwa ngiphakela izinje engingasazi uyahamba mayefika esitolo athenga isinkwa abuye naso mayefika edokodweni angagcobi leli bhotela elishoshembe ngoba wazi ukuthi uzophakela imalasi enza ngendlela yakhe ngithi amaNazaretha lana namhlanje siyiwo sikholelwa ukuthi ushembe uNkulunkulu mawusenkingeni wena mawungekho enkingweni ukhululekile akayena uNkulunkulu ushembe lona amaNazaretha uNkulunkulu ebusuku nasemini futhi ushembe unezulu umprofeti akanalo izulu kodwa ushembe unezulu esiyakulo ithi ke le ndoda yathi mangabe isithathile lesinkwa nansi le malasi lapha phambi kwedokodo wayesesibeka phambi kwayo yasukuma yeza yafika yasogela isibuyele emumva yangasidla lashona ilanga ngakusasa baphinda abantu kuyonikela enkosini yathi mayifika naye ibambulayini kuyagidwa lapha ubona ulayini awunawo ulayini ushembe kuyanikelwa yayisiya khona uma ifika ithi yaguqa nje baba yayiqhamuka futhi le malasi yayizo aphinda buza ushembe awu mvangeli wenze njani behlala la esikhawini lomvangeli uthi mayethu uyachaza bese lithi uthingo engakaqedi bese lithi mana bese kukhuluma izwi lomuntu kuyona le malasi ithi hayi unamanga lo bese athi ushembe thula mvangeli nange kuphikisa bese yathula bese ithi le malasi baba lona uthe akaye esitolo angithengele isinkwa esimhlophe bese sigcoba afake eplate nadlela kulo bese nginikile la isezu4 ithi lo akakwenzanga lokho kwenza okuthandwa nguye uthe mayefika esitolo athenga isinkwa esibrown yathi kangisidli isinkwa esibrown mina okwesibili uthaka ngifakele eplate nagcoba ibhotela akasicobanga lesinkwa usibeke enhlabathini yathi ngiqala ngalomfana mina ukudelelwa lokungazalwa akaze ngidlele enhlabathini kodwa lo mfana ungiphakele enhlabathini angaze ngisidle wayesethi ushembe mvangeli wenze njani wayesethula yayisithi inkosi mvangeli uyazi ukuthi ubani lo okhulumayo akuyona imalasi lo ibonayo wathi lona cha baba yathi ukhokho wakho lona ozobi kusizi lokuhlupheka kwakhe njengoba uhlupheka nje ukhokho wakho wafa wafelendle wadliwa zimalasi ithi ukhokho wakho mntana makayanga ezulwini wathi mangabe uphuma umphefumulo waphuma kabe exanyazelwe imalasi imudla icubu negazi laliphuma kuye umphefumulo wakhokho wakho uphile eswini senja uthi kube kusafele nje aphuma ngene kwenye yasethi inkosi yamaNazaretha ngisize mawusubuyele ekhaya lapha esikhawini wodlule izitolo uthenga iduku elimhlophe leli iduku libeke esangweni ungangeni nale ekhaya
bese utshela ingane zakho ukuthi ayigade le malasi yakamakhelwane. Uma ike yasuka ngelinye ilanga yafika yathoyilethela leli duku uthi ubokuthatha ukugoce kahle lokho kuyobe kuphuma kwimalasi ufuna umhlambulula kuhlambululele kuyobe kukhokho wakhe yobe imkhipha leyo malasi uphila kuyo. Abakho basho na Uzawathenga ungena behleli mfowethu ungakathethi nelilodwa icala. Usujike nemNazaretha kawu4. Ubanyisa. Waqala la kuthina usushila. Uzuthi sibambe indala thina siyakazi thina sibambile. Waqala la sasinawe la. Usunze wayishintsha kawu4 eMnazaretha. Kodwa emzini ozala kuwe akazi uthenga imbuzi. Uthi ukhumbula okhokho bakho. Ufaka isikhona nje isikhumba esilengodongweni kini ngawe. Ukukholwa kwakho kuyapi kanti? Waphela ukukholwa ungenamsebenzi kufika. Engani nangu ushembe nje sengiyagcina. Nalo unyazi lwezulu lenza into eyiningi kabi. Lokhu sibabazile namanje sibabaza lo. Luthenge luhleli. Lasithatha lasikhomba le kwaceza banontanda abathakathi. La kwakuzalwa khona umzazela umnikazi wesibongo samantunga hayi kaMtunga hayi okhumalo. Lathi unyazi ushemba kazalwa kaKhumalo kodwa ontunga hayi omtunga. Kwasho unyazi ebuhleni. Lathi ngiyengibezwa abantu bethu ushemba ungakaMtunga cha singamantungwa ondonsa. Lasuku unyazi la ikhomba kwalapha ya kwaceza. Lafika labuza balikhombisa ukuthi umzazela wayakhela sabona la trenda luhlabisoyi latha kwakhe umuzi kamzazela kwanontanda abathakathi. Labuya la ikhombe intabazwe lasebuya lasehlaba umkhosi lathi kangifuni kusale umuntu wayemmemeza untombela yonke imihlangano kuthiwa akuphume nesinedolo siyala kwasuka khona uMnazaretha sahamba kwakuvale umthiyane nje wazwakhe ibongo. Wathi vija la kuthiwe hambeni sibheke entabazwe mfana uN3 imoto. Labuya unyazi lezebuhleni lafika ebuhleni lalungisa lavusa isitezi senyanga yezulu njalo wena kini ayikho indlamkhulu wakho ayikho. Labuya unyazi lakhama qhugwana amabili akhona nje ebuhleni ngeke sisho ukuthi ubani nobani kodwa lawa khana uyawazi mawuyonikela phakathi uyawabona. Lapho ukuthi makunezinto ezenziwayo zakashemba ubabangene khona bese yaphuma ke eseyemndenini esebuya kuleli yaqhugwana ewakhe ngotshani mina nawe kithi indlu yotshana ayikho sithi abukho utshani kodwa ezulwini no sizoya kulokhuzana uJanuary onyaka ozayo akwenzeki umhlangano uhlale lingakhiwanga iqhugwane lifulelwe noma ngelokhuzana ngephuma ngoba limele utshani ukube phela ayibalekile indlu yotshani ngabe iqhugwane lasentabeni selafulelwa ngamathali njengaleli lakho likhonke ngosimende eselahlala amabhara nalo nezinkukhu ezinyamaqanda. Wavela namsebenzi wawugcina usiko nje. Bonala ngesivalo sakho ngiswashoka ngetsha umnaki naku subsidy lehlala wena. Lene ifoundation yegceka unandaba nayo. Siyaba notshani isiphekepheke ngathi isikete sikaMamhlongo ukuthe. Yabuya inkosi. Ethema ibuya inkosi yamaNazaretha. Kube iminyaka emibili emithathu bafowethu. Kwaba iminyaka emibili emithathu kanti ushamba ufuna impande zenzala abantu okuyiyona yamisa uMnazaretha ukuthi intombi yabanenhlanhla yabona imbali yazala uBombela emagcekeni akashembe kwambe yaba naso yini isithawu. Kufuna ushembe efuna impande ezalapha bevela khona ukuthi mhlawumbe kungenzeka ingane zakithi ngoba phela yena unyazi luNkulunkulu kodwa khona abayidingayo lento abangabomndeni abangeke futhi bebonkulunkulu ubona ngoba bazelwe zingane zakwaShembe ezidingayo usiko lakubo njengoThixo ubaba kubo bonke amantungwa kumele abakhombisa indlela. Wazehlisa kwesobuThixo uNkulunkulu wathatha isithunzi sokuba indoda yomusa. Wafuna indaba kababa mkhulu ukuthi umama ozala ubaba mkhulu lapha eKhaliphi ibhokisi lakhe lomshado ngoba bonke nanka yakhonjwa.
yesithumela bahamba abantu beyalene emahlubini kwafika kwaxoxa nengonyama yamahlubi kwakhishwa izinto ezayisele ngoba kuthiwa ngalesa sikhathi amadoda okhokho bethi imvama babengaloboli babethuma abantu besexosha amatshe nje mayewela umfula eyolobola lapha phesha isithupha afika ginqa wona egcekeni athi nazi inkomo zakho mnumzane nginika ingane agana umuntu ngalendlo aganiselwa ngakanti wagcina nje ethembise ngamatshe ithembiso zonke yakalobolile lokusithi singabala ikhaya kanti ukhokho wakithi uzalwa umfana naye ubiza isibongo sakomalume bakhe kase yakhipha inkosi yamaNazaretha sasisebuhleni sasikhona la ngena udwendwe nalibona abanye benu banalo ngisho ko TikTok udwendwe lukaMahadebe ozala ubhombela wena olikakhokho wakho liphi ibhokisi lapha enihleli khona kakhokhokazi wakho lomshado liphi waphela ibhokisi lomshado alipheli liyavuswa noma selifile manenge amazwi uNkulunkulu abusise nekuzwile ami